sibai ule voin hi November ni som pariat sang ni le som ni pakhat ninga ni ania rampuma in kana a firfiak sipai somnga pahnian thi Myanmar rampuma mipui sipai tele firfiak military council sipai te in kana a November ni som pasari chungin firfiak sipai somnga pahni zedan thi thu hria tani Hakha township chunga in kana a sipai pahnian thi Chin State Hakha township chunga Chin ral thom kengpol pahni CNL CDF tangrual pol le military council sipai te in kana a firfiak sipai pahnian thia November ni som panga le ni som paruk pokhan khuabel khua in kana thlen thu CNF CNA thupong tu salai then ya chuan asoi ani kalimio in kana a sipai pathuman thi November ni som paruka kalimio township chunga in kana a Chinland Defence Force kale kabo kanggo sipai tele firfiak military council sipai te in kara nimin jing lamdari atvel khan in kana chuaka firfiak sipai pathuman thi thu hria tani chutiang bokin November ni som pasari apo khan tahan venga security duty sipai pakhat chu ka hlumani thu hria tani dipeyina bompuaka sipai pangan thi November ni som pasaria Sagan region dipeyin khothlang lam tin tai yan khuwa in kul sipai ta chu hlophiu khuwa an kalna konga boma bayan nia sipai pangan thi thu hria tani munghi na KIA le PDF tangrual le military council sipai ten in kap November ni som pasari khan Kachin State Monghin District KIA Brigade Riat Chet Lanna Mun Changwa Lamathleng Firfiak Military Council Battalion Zale Pakhan Nuai Force Za Somriat Vel le KIA le PDF tangrual pol te in kara November ni som pasari tlailam darthum le mini somnga tanga darnga le mini somli thlengin nasatakinan in kapa sipai tam takan thi ngei thu KIA le minan soi ani Chin State ta Military Council sipai somthum pasarian thi November ni som panga a Chin State ji chang tui khwa chunglama tanga kalemio thanglama operation nei chho firfiak sipai tele CNDF kale le kale PDF tangrual te in kana a firfiak lama atlem bra somni chuang an thia jinglamdar kuwa tanga tlailamdar rukthleng cholovinan in ka thu CNDF lamin thu chuan siamani November ni som paruk po khan thuneina latu firfiak sipai ta chu mipui ve him to pol CNDF kale brigade le PDF kale tangrualin hualin an kapa firfiak sipai som pasari chuang an thi thu CNDF lamin an puang chuak to bokani Phapun district chunga KNL ten in kana a military council lammi pakwan thia mi pakwa in hliaman tuar military council te tong pong ka wangin mipui chen in chenualin bong le nual then kharan thi Korean National Union KNU Brigade 5 control area Phapun district le Duelo township chunga November ni som panga ni khat chung khan in kana tum sari thlengin military council sipai le ramriveng tu BGF tang koblama mi pakwa thi in mi pakwa in hliaman tuara sipai motor pali ka chia tani thu KNL le te hne tanga hria tani firfiak sipai saka kha pariat hnuai LIB Zali Paruk Battalion 10 ral thum lian le teya mi pui chen in an ka wangin chen in then khata chia mi pali in hliaman tuara November ni som pasari jing namdar kuavel khan Phapun le kama mau inkar kong puyakal military council sipai le bohla chiaya ka iswai BGF Battalion 1013 in kopta chu KNL le Battalion Zale panhina tenan kapa military council le BGF 10 lai pui antong pong ka wangin homa khe khuwa anranvul loi pali le bong pakhatan thi thu hria tani KNU Muto district a November ni so panga chungin in kana tum somriat pasari thlenga military council sipai battalion commander telin mi somruk pakwan thi Korean National Union KNU Brigade 5 Muto district chunga November ni khatatanga ni som panga chungin firfiak sipai le Korean ramviveng tu BGF tang koptele Korean National Liberation Army KNL le Korean National Defense Organization KNDO te inkara inkana tum somriat pasari thlenga military council le BGF tang koblama battalion commander pakhat le captain pakhat telin mi somruk pakwan thia mi somruk pakwa in hliaman tuarbok thu KNU 10 thu chuan siama firfiak sipai le ramriveng tu BGF pol te ka chu lai pui musom thum pakhat tol chung mi te chenna kholama tla poisoi lo mi pakhat thi in mi pali in hliaman tuar thu Korean National Union KNU te hna tanga hria tani Hakha township chunga in kana a military council lammi pathum thi in sompali in hliaman tuara
silai mu tele man ro then khat Chin Joint Force ten an khom Chin State hakha kho puibul om kho pakhata area thian fai turakal firfiak military council sipai tele CNF le CDF tang kopte inkara November ni sompanga le ni somparuk khan inkana thleng chhun zoma military council sipai pathum thi in sompali in hliaman tuara silai mu le man ro then khat khom ani thu CDF hakha lama tanga ria tani Chin Joint Force ten an khom chu sipai uniform te silai mu te magazine te hand grenade te le mobile phone te ni hakha kho puibula in kapin military council sipai ten tual chung mi ta chu manin kongkom hu tu le phota nan man thu Chin National Army CNA thupong tu salai then ni ana soya November ni sompanga zan khan hakha kho puibul kho pakhata area thian fai turakal military council force somnga vel chu CDF le CNA tang kopten kapa military council sipai pakhata thia liam tur pon om November ni somparuk jingkar khan inkap le in military council sipai pakhata thi le a liam tur pon om le anual chuta chuan military council sipai ta chu hakha laman hnuk tolta a thi le hliam zat list ta hi kongko muata nan man tol chungmi te hna tangin kan hrele ani ti in salai then ni an rengun khater media ashil ani chutiang bokin November ni somparuk zan khan hakha khopui chunga military council sipai te in kulna sipai kem pathum chu Chin Joint Force ten kapa Chin Joint Force lama tuma thi le hliam an omlova zana in kapan nia wangin military council sipai thi le hliam an omle omlo sia talani lo thu salai then nia hne na tanga ria tani ba an township chunga human right bo chia BGF sipai ta chu KNL polin kapin pahnian thia pathumin hliam an tur ti ria tani Korean National Union KNU Brigade khatchet latna ba an township chunga human right bo chapol Korean ramriveng tu BGF ta chuan na motor chu November ni som pasari chonudar nivel khan KNU laminan kapa vargo kar pathuman ka chiat ba ka border guard force BGF sipai thi anom nol thu KNU Brigade khat Tothong district lamin thu chuan siama November ni som panga le ni som paruk po khan BGF sipai ta chu bayan lo ni to a ni sompanga a KNL le taka wangin BGF sipai pahnian thia pathuman hliam ti ria tani Korean border guard force sipai ta chu ba an township phalan tang khuwa damlo khum somparuk lenna district damdoi in an in kula damdoi le in enkol na man ruate an thun hoyan da thule damdoi in dar thalang te le compound chunga bike te an ti chiat ba ka khochung mi ten lo kala pianga ka an vo thin thu du ta thu district thu chua chona tar langa chuti rualin BGF sipai ten tual chungmi ta chu portar pok phurtir le an kem lamari atira in phen na nan man thin thu KNU Brigade khat chuan atar lang bokani Paunar Thirkar sipai battalion zanga somnga chunga in kana chuakin baso che athi Rakhine State Paunar Thirkar khuwa LIB zanga somnga chunga November ni sompanga zandar kuale mi somli panga vel khan sipai ho inti boinan in kapa Division Sergeant pakhata thi thu achung te hna tanga ria tani Division Sergeant rank baso che private number 6411911 kumsomnga pangami chu kumsom thum prok chung sipai atang to a ama ka plum tu chu kumsom hni mi sipai lubok zoya zami na ani anni chu November ni sompanga khan anjin chuan huna tangin anron let le a battalion chungan in line tir line anin hnial boya silain voinga ka ani Aliam Turlovin athi thu achung ten Western News anshil ani Khin U Township ngen pinchia firfiak sipai kem chu PDF tenan hal chia sipai kaltepo bomin anlo baibok Sakain region Khin U Township ngen pinchia firfiak sipai te kem chu November ni som pasari chun lai vel khan Khin U local gorilla force le tual chung mi puiweng hum pol ten an la kem chuan hal chiat thu ria tani Khin U khachung news puang tu pakhat chuan chu kempa police ta chu October ni som panga tang khan an chuak to a tuma kempan to lo te kongchi lama sipai ui chote po an tol kirle to wangin ui chau pakhat man to lova chu wangin kem chu voin chhun khan an langala an hal chengal bokani tina soi ngiam pinchin su police station maya hal chiat ani lain Khin U kholama tangin sipai motor pali an ron tlana PDF lamin min dang khubula bominan lo baya chutianga boma bayan to ta ka wangin sipai ten loi veng tleirol pahni mia dang khuwa mi chu an man tak dei thu tol chung mi te hna tanga ria tani
Laintaya a Military Council taruat Local Administrator Paul Member Bin Laden ka hlumania Taichi YMBA Chairman le Miaya Piusoti Paul sipai pakhat po tha ani Rangoon Region Laintaya Township Veng number soma Local Administrator Paul Zinga Bin Laden atia kau Chomin uachu tha ani thu tual chung mi tenan soya tual chung mi pakhat chuan in somlal dalan ania veng chung mi te vawa sipai te hna report thina misual le inti huai chi ani tukin jingdar ko vel khan tha ania ahmuna thingal tina soi chutiang bokin Rangoon Region Taichi Townshipa Mabata afir fiak zonga nam kalpui Paul YMBA Chairman Aung Cho Suwa Phuchi tia kauchu November ni som pasari jinglam khan silaya ka nia damdo ina dalu ani hnuwa ahliam tor lavina thi thu ria tani Mogwe Region Miang Townshipa Piusoti Paul training lai zom mek zirtir tu maichia dosu sanda soichu Piusoti Paula sipailam training thlenga ain talua wangin November ni som panga zan khan tha ani tak thu Miang PDF tenan soibokani Firfiak sipai teman chin thalai mi pathum ten sipai kota silai pani chu sakin an tlan chuak Chin State kan plet khuwa Military Council sipai teman tok chin thalai pathum te chu November ni som pasari jing lamdar level khan firfiak sipai te kota silai pani lak sakin an tlan chua thai thu tual chung mi te hna tanga ria tani Military Council sipai somsari vel ten chung tlei rol pathum te chu in phen nan an manga kan plet khuwa tanga so kholaman kalpui lain an tlan chuak ta ani mindat CDF suai tu pakhat chuan adikalom kan paleta tukuli silai keng Paul Zinga thalai pani te chu khochungan kallain manan nia nithum vel ani to anni pathum chu tan in atangin sipai ten an la chuaka kan paleta sipai force somni velin ral matonga kaltirin so kholaman chukthla a tukin jing darli vel khan anni chuan silai pani lain an tlan chuak ani tina soi so PDF thupong tu po in tlan chuak mi pani zinga mi pakhat chu PDF so te hna alo thlenga a hmai le taksa chuan Military Council sipai te soi sakna hnu ma tam taka om tlan chuak pakhat zok hi mun him lama om ve to MT aro kan thelo firfiak sipai te hian an pani hi manin an domna mai zial lingten an nora thir hling nei ten an vua sipai bun nen pon rap ni in tlan chuak na hil thu a soi ve thungani November ni som pasari jinglam khan so le kan chau in kar kong saklama lai pui puak ri sia tania firfiak sipai te le PDF te anin kap ti po sia tani Military Council sipai te le ko kan MNDAA te inkana suak chunjom zelin Military Council sipai te nan kalsan ral thuam kho mani firfiak sipai te le ko kan MNDAA te November ni som paruk jinglam daria le mni somli vel khan manli khobula inkana chuak le in Military Council sipai panian thi thu ko kan media atanga ria tani chutiang bokin Mokong Township Jianxian area firfiak sipai tele ko kan MNDAA battalion zanga som pakhate inkara November ni som paruk chonudar kharle mni somni pathuma tangin tlailam darli le mni som thleng inkana chuaka Military Council lamathi le hliam za thiat ani lo thu le MNDAA lama hliam tu man lo thu ko kan media a tarlan ani Mokong area tongtai na tlang zat vevel ko kan MNDAA 10 area 10 fai nan tholain firfiak sipai tenan kalsan ral thom then kharan khom ti sia tani bitano mi puiweng hem tu pola CDM sipai somthuman lut to Military Council noya thok du lo CDM lut sipai ten bitano mi puiweng hem tu sipai telama an tlan luta tuna chuan sipai somthum zet an lut to thu information in charge botan thut chuan mizima ashil ani chung sipai te chu September thla tanga November thla ni som paruk chunga lut ten nia Captain Sergeant Deputy Sergeant rang nei ten ni hloma Revolution in dona tel turin anin peirang thu botan thut chuan minron zom tu sipai te chua san tak battalion te chu security thila soi chwaleram chang lova tuna hian midang lo lut le sipai te chung kwa eile bar khosak dan tur buain kan hun kan manga in kana lam chu kan chol san ri lokani then khat chu kan betunu mun himan oma bidang chu an du thlanna mun him lama kan thla boka tuna tangin sipai lama tlan chuak an tamzel hlo thon thua dan khau tak sipai chung kwa zamani tur thu kan thelo kani ti ina soibok bitanu mi puiweng hum pol hi NUG sarkar pompui pol pakhat ni in revolution na te chu NUG nen an thok ho zela Military Council sipai CDM lut dule mi pui sipai PDF te zom chu an welcome rangani
Kalimyo Airport bula bomopuak Sakai Region Kalimyo Airport bula November ni som pasari chomadar som pakhale chan vevel khan bom pakhata pu athu tol chungmi tenan soi tol chungmi pakhat chuan chomadar som pakhalle chan vevel khan puaka apuak ri churing khop mai Kalimyo angte saveng bu cheu kongsir USDP office kota puaka field chunga nilo tuma hliaman amlo tina soi chu bom chu hand grenade bom puania apuana mun chu airport tower nena mitar zanhi vela in latani thu sia tani Kalimyo wa chuan khochunga airport oma chumi bul hnai loka regional command headquarters omboka chu bom te pok tu chu engpol nge ti siat ala nilawa poi engwak a khoilo wangin thlo thaina chu dan pangai angin a service reng tho bokani tapai china CDM school zirtir tu u zomin awachu indom na huna sipaitenan thata ye uwa polkazir mausen the zoatelin civil mi pathum te chu sipaitenan ka phluma ye le clearkar po an damna sale Mandalay region tapai chin township minta khuwa CDM zirtir tu u zomin awale civil mi pakhat chu November ni som pasari chomadar som pakhalle chan vevel khan military council sipaiten CDM zirtir tu u zomin awachu indom na huna November ni som pasari tailam dar nga vel khan sipaiten an ti hlum thu tual chungmi te hena tanga hria tani sipaiten man tak CDM zom zirtir tu u zomin awale tual chungmi pakhat chu PDF tenen anin be pop thina dalan report pe tu in ni tian man nuwa tual chungmi pakhat chu chuale ma se u zomin awachu chualovin indom na huna an that nia hria tani tual chungmi pakhat chuan chomadar som pakhalle chan vevel khan an ron mana CDM school zirtir tu in chun damna salea abung ruate po an vachedeu veka abati pon lak saka chutia indom na huna do pani nu tlailam dar nga vel khan u zomin awachu athita ni tina soi chutiang bokin Sagai region ye u township tin tengyang khuwa November ni som paru khan sipaiten an lu chua polkozir lai mausian thet awatelin khochungmi mi pathum chu an ka phlum ti sia tani tual chum mi pakhat chuan khuwa chu sipaiten jingdar level khan an ron hala chutia kang mai chuak thel tum kum som pangami mausian thet zo an mortar tui hoga ron tan chuala in firfiak sipaiten an lo ka pa atir lama chuan au chuaka zanlaman thiar chuaka damdoi in lampan puyan tumna lama thisen chuakna sa in athita ni tina soi chutiang bokin Magoi region yele chun tuipui chunga thliarkara po sipaiten luta khochungmi te an rikra pawangin mitam tak chu an tlan chuak ti hria tani tol chumi pakhat chuan tuipui lai thliarkar omna khuwa ngiaupin watu neyin yesia le khau khuwa chuan sipaitele piuso thi te ani kapa chuti lain tangrol pol jinglama mi ten dare le achan vevel khan an kem chuan chu san thaya chutiang bokin sipai force somriat le thanglama tanga ron lu sipai somruk an vain sipai zale somli ten khochung an suwa sama sipai tenen min khuwa in rel bolna kai roi tu miowin khaya le apol piuso thi ta chu mi puite har sana siam tu ni thu le tol chungmi zongjong ram hnuaila man tlanchia thu ria tani matupi township nghlain khuwa Christian rongbol tu u ngai kunga chu sipaiten indom na an that Chin state matupi township nghlain khuwa Christian kausan rongbol tu u ngai kunga chu sipaiten andom na lama an tha thu ria tani firfiang military council sipaite chuan September ni somni pathum khan khochungmi te le Christian rongbol tu te chon mana khochungmi te chu chua zalen ni to ma se rongbol tu u ngai kunga chu chualovin thlani don an mana chumi nuwa u ngai kunga athi thu achung te hen an ria tir thu ria tani tol chungmi ta chuan pastor chu athi ton tia achung te chu sipaiten an ria tira engwanga thinge ani ti le engtia thinge ti riat ala ni lo arwang chulak theni don le don lo po riat ala ni lo tina soi ole khati zongkha voina chanchin thar kan e thlak theite chu ni a ngai thadu te in zawai chunga lom thu kan soye